Hola, mi nombre es Ana y soy voluntaria en CONAF Rapa Nui por el cambio climático y los invito este 27 de marzo a la primera plantación comunitaria del 2000. Hi, I'm Joshua. I'm volunteering here at CONAF Rapa Nui for climate change. And now I want to invite you to our very first annual community plantation on next Wednesday at Poike. See you. Y Orana Coruata Toa, mi nombre es Stephanie, encargada de producción del vivero Mataviriota y CONAF. Y hoy, en conjunto con el equipo de producción, queremos invitarlos a la primera plantación del Programa de Cambio Climático 2024. El día miércoles 27 de marzo a las 9 de la mañana. En el sector de Poike, Casa de Guardia Sasipa. Иматоу Хетиакиату, Капаэта Химай Корua. Добрый день, меня зовут Аня, и я волонтер здесь в CONAF Rapa Nui по борьбе с изменением климата. Мы приглашаем вас присоединиться 27 марта в среду на годовое мероприятие по высаживанию растений на плантации для того, чтобы сделать Rapa Nui более зеленым. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Sean Casey, je suis volontaire ici pendant 3 semaines dans cette île de paradis. Nous organisons la semaine prochaine, mercredi, une action communautaire pour participer à la plantation d'une nouvelle forêt, ce qui est très important pour l'île et pour l'environnement en général. Donc si vous êtes touriste ou vous habitez ici sur l'île, on vous invite le mercredi prochain à participer à cette action, à nous aider à planter des nouveaux arbres afin de reconstituer la forêt, ce qui est un aspect très important pour l'île. Merci beaucoup pour nous aider dans notre action verte. Hi, ich bin Joshua und bin hier Freiwilliger auf der CONAF-Plantation in Rapa Nui. Und nun möchte ich Sie alle herzlich einladen zur ersten jährlichen Community-Aufforstung nächsten Mittwoch in Poike. Acompáñanos en esta plantación para una Rapa Nui más verde. Maiki Oka Tatou Henua.